Pozdrav drugari, evo nas ispred policijske stanice Palilula. Došli smo da vidimo da li oni poštuju zakone. Dobar dan. Došao sam samo da vidim da li su vam kola registrovana, da li poštujete zakone. Kako, molim? Ne mogu da slikaš ti kod nas. Ne mogu da slikam vozila? Zbog čega, gospodine? Po kom zakonu to? Zakonu? Molim? Po zakonu policije. Koji je to zakon? A? Koji je to zakon? Koji vam dozvoljava da slikate vozila? Zakon o policiji, član 221. Član 221. A koji vam dozvoljava da slikate vozila? Ja vam sad govorim, gospodine. A, volim? Član 221, zakon o policiji, kaže da su građani spoljašnja kontrola. Došao sam da izvršim spoljašnju kontrolu. Građanin. A ti, dakle, ti je prava da ti slikaš sigurna vozila? Pa sam vam sada rekao. Ne mogu da slikaš ti sigurna vozila, gospodine. Možete zovete šefa nekog, molim vas. Ajde samo. Ja znam. Da? Ne možeš da slikaš ti vozila. Dobro, sad ćemo da vidimo sa šefom. Ja koliko znam smem. Čekaj ti. Kaži. Kao što vidimo, nemaju poštovanja prema zastavi. Na pola koplja je, ali uvrnuta i dosta prljava. Kao i cijela ova stanica. Gospodin policajac nam je rekao da ne smemo da slikamo službena vozila. Po kom zakonu? Kako je rekao, po zakonu o policiji. Nije navajao nikakav član. Ćemo kroz prozor sad. Dobar dan, gospodine. Ništa, došao sam samo da izvršim spoljašnju kontrolu vaših vozila, da vidim da li ih registrujete, da li poštujete zakone i tako dalje. Po članu policiji 221, stav 5. Molim? U čime? U čime? U ime naroda? Građana? Kako mislite, građani? Šta hoćete? Ali ste upoznati sa zakonom policiji član 221? Dobro, šta zanima? Čisto da vidim da li poštujete zakone. Naprimjer, ovaj čovjek mi je rekao da je zabranjeno slikanje vozila. Po kom zakonu, gospodine? Šta vi da snimate? Ništa mi nije jasno. Samo ću da proverim vaša vozila, da vidim da li su... Treba da imate dozvolu. Od koga dozvolu? Po kom to zakonu, nije mi jasno. Sedite. Jesi me snimao malo pre tamo? Molim? Jesi me malo pre snimao tamo? Snimam ja sve. Molim? Sad kada je šef s nama? Sad će da izađe. Sad ćemo da vidimo da li smemo ili ne smemo. Kao što vidimo, ovdje je zabranjen ulaz civilnim vozilima. Tako da bi ovo sve trebalo da budu vozila MUP-a, u što ja vrlo sumnjam. Mnogo policajac puši. Gospodine, ne bi trebali da pušite tako u javnosti, treba da se izdvojite negde. Nema nikoga sa momentalno ovdje. Molim? Momentalno nema nikoga ovdje. Ja sam ovde. Ja sam građanin. Hvala na upozorenju. Ništa. Vi ćete i dalje da nastavite.
Koliko ja vidim, ovdje će već da bude veliko kršenje mojih prava. Vidjet ćemo. Da? Čekam ja ovdje, nije nikakav problem. Šef je na telefonu. Pričamo kroz prozor. On sad provjerava da li ja smijem da slikam ili ne smijem da slikam. Evo kako mi izgleda zastava. Uvrnuta i prljava. Šta još ima ovdje? Ovdje su vrata zaključana. Ovo je prozor gdje ja pričam sa šefom. Policijska uprava za grad Beograd. Fali lula. Dobro je, barem hoće da provere da li ja smem ili ne smem. Ovo policajca ovdje baš briga za zakon. Samo kaže hvala na upozorenju. Kad unutrašnja kontrola neće da radi svoj posao, onda moraju i građani. Zato smo i došli ovdje. Da proverimo. Ajde dok čekamo, čisto da proverimo ova kola. Registrovano su sa 2 nalepnice. Svaka čast. Stari grb i samo P je ostalo od policije. U stvari jeste današnja slika. Samo je P ostalo od policije. Opa vato, oni vole da slikaju mene, a? Ovdje mi je kamerica. Oni smeju da slikaju, ja ne smijem. Vidjet ću.
Ova stanica je u mnogo jadnom stanju. Bila je lepa nekad. Ali više nije. Je li ovo za mene? Nije. Nije. Obavještenje o konkursu za vatrogasce. Evo ko je radove izveo. Radove izvelo GRO 7. juli Beograd. Arhitekt Đorđe Nikolić, odgovorni rukovodilac radova Jovan Kocić. Zastupnik korisnika Milivoje Milutinović. Policajac bez kape, neće da nosi kapu. Ja se izvinjam što ovo tako dugo traje, ali ajde da vidimo tačno sve kako šta. Ovdje imamo i uvid u unutrašnjost policijskog kombija. Imaju klupe i to je to. Ovo neki kompjuteri. Imaju problem sa kompjuterima. Gospodin kapu neće da nosi masku oko vrata. Muka mi je tih maski oko vrata više. To su naučili od Vučića. Ajde, dok smo ovde, 31.2020. Što vidimo, ovo vozilo nije registrovano. Pojas je vezan iza sedišta. Ako to možete da vidite. Možete. Auto nije registrovan. Evo. 8.5. Dobro, to je ta registracija. Ja polako gubim moje strpljenje. Da sednemo malo na ovu polovičnu klupu i da vidimo. Ovdje pričam sa šefom kroz prozor.
Ja ne vjerujem. Će li ovo biti gori od zvezdarske policije? Sad ćemo da vidimo. Kako se vi zovete, gospodine? Policajac Kajkoš. Kajkoš? Da. Drago mi je. Mislim da oni mene malo zabavaju ovdje. Su toliko sigurni da ja ne smijem da snimam i slikam. Već bi me udaljili odavdje ili uhapsili. Kad će šef? Šta se dešava? Ovo mene sačekaj pomoći. Zabranjeno da snimam ili nije? Ovo je šef, sačekaj pomoći. Važi. Opa. Policajac službenim kolima išao u nabavku. Toalet papira malo da uzme. Neće da nosi kapu. Maska naravno oko vrata, kako bi drugačije. Vrat mora da se zaštiti. Stigli krastavci. Dobro, namirnice su stigle. Gdje ćemo sad? Pojas nema. O, dobar dan. Kako ste? Mi dobro, vi? Dobro, također, hvala puno na pitanju. Ja sam već 6 puta rekao, šta se dešava? Recite. Ponovo da kažem, ćete zapamtiti ovaj put. Dajte mi ličnu kartu za početak. Zbog čega, gospodine? Zato što je to po zakonu. Po kom zakonu? Vi samo možete me pitati. Zakon Član o 75 kaže da vi morate da imate neku sumnju da sam ja nešto pogrešno, uradio. I također na moj zahtjev ja tražim od vas da se vi predstavite sa vašom službenom legitimacijom pre upotrebe vašeg ovlašćenja. Ja imam vidno istečenu moju... Dobro, član 66 kaže da na moj zahtjev vi ste dužni... Zakon o ličnoj karti kaže da ste vi dužni da imate ličnu kartu, da je nosite s sobom i prikažete na zahtjev službenog lica. Sve suprotno tome je prekršaj i bit ćete privedeni. Dobro, član 75 Zakon o policiji tačno vam kaže zbog kog razloga. Znači, ne možete vi samo meni da kažete dajte meni moju ličnu kartu. Ja kažem po Zbog zakonu čega? o ličnoj karti, Zbog čega? ne po zakonu o policiji. Zakon o ličnoj karti. Dobro, taj zakon nisam pročitao, tako da izvolite. Da li mogu da vidim vašu službenu legitimaciju? Gospodin Capan. Samo da vidimo. Samo da pogledam. Nikola Capan. 866, to ste vi. Zašto vam je grb različiti na službenoj legitimaciji od grba na vašoj uniformi?
Zbog čega? A? U čemu se razlikuje? Hoćete da pogledate? A da vidim ja vašu legitimaciju. Ona legitimacija. Ne, gospodine, ako možete da mi pokažete vašu legitimaciju, to je bila značka. To je to. Nije to, gospodine. Pa to je legitimacija. Nije, to je legitimacija. Samo da provjerim, gospodine, sam ja vam pokazao ličnu kartu ovako kao u filmu i stavio nazad u džep? Ja sam pokazao. Znači, odbijate da se predstavite. Ne, ja sam se predstavio. Niste se predstavili kako treba. Ja nisam uspio ništa da pročitam. I kao što vidite, grb, pa pitali ste me, na vašoj značci je drugačiji od grba koji vam je na uniformi. Zbog čega je to? Da li imate možda... Ja sumnjam da imate neku ilegalnu značku. Zašto vam grbovi se ne podudaraju? Imate pravo da se žalite. Dobro. Da obavesti inspektor koji vas pozove da. Došao sam ovdje samo, ne znam ako su upoznati sa zakonom o policiji, član 221. Ste vi upoznati s uredbom 2 metra od mene? Da li ste upoznati? Pa vi ste meni prišli toliko blizu. Ja sam se odmah, vidite meni. Dobro. Da li ste upoznati sa zakonom o policiji, član 221? Ne. To se zove spoljašnja kontrola. Stav 5, spoljašnja kontrola su građani. Znači ja sam samo došao da uradim spoljašnju kontrolu, da vidim da li vi sve radite po zakonu. Za početak, Marta Čiću, vi se niste predstavili kako treba. I baš briga za to. Zbog čega? Za početak, ova kola vam nisu registrovana, gospodine. Su to službena kola MUP-a ili privatna? Nisam ovlašten za odnos sa javnošću. Dobro. Ja jesam. Zar niste dužni kad vidite neko krši zakon da reagujete? Gospodine? Zar niste dužni kad vidite da neko krši zakon da reagujete? Da, jesam. Evo, neko krši zakon ovdje, gospodine. Vozilo se ne vozi koliko ja vidim. Vozilo je parkirano ispred vaše stanice. Ja ću čekati ovdje cijel dan dok ne vidim da neko krene da se vozi s njim. Da se javimo neki najbliži sud. Da se javimo neki najbliži sud, kako se danas zaregistrujem auto, ali ne mogu da. Znači ja kad bi se parkirao tu se ne registrujem na autom, vi niste dužni. Ne možete vi dođete. Dobro. Može se parkirati bilo gdje u gradu, ostavite auto na bilo kom parkingu, ne registruje, neće vam reći nikom. Ovo je parking samo za vozila MUP-a, jel da? Gospodine, parking je samo za vozila MUP-a. I zaposleno. I zaposlena, ja nisam vidio da to piše na tabli. To Beograd putom mora se odvratiti za znak. Gdje je šef, što nije, šta je rekao, smijem da snimam ili ne smijem da snimam, šta se dešava? A? Ne znate? Pitat ćemo tuživci. Koga, izvinite? Tuživci. Pa gdje je tužilac? Ga niste pitali do sada? Vidjeli ste kad sam došao? Ja sam došao još pre pola sata.
Zašto se stidite svoje značke? Što nećete mi pokažete kako treba? Ja sam pokazao sve što... Niste, gospodine. Ja da sam vam pokazao takvu moju ličnu kartu, da biste vi bili zadovoljni. Vi ste ličnu kartu dužni da predate na uvid, ja značku nisam. Gospodine, dužni ste da se legitimišete sa značkom. Izgleda gledate previše filmova, ništa mi nije jasno. Je li ovo javno mesto? Moramo čekati po tomu, da sve što mi zove. Da mi je ovo komandir? Nismo ovlašteni za nas sa javnošću, rekao sam. Morat ću pročitam taj zakon o ličnoj karti, ja mislim da vi niste u pravu. Član 75 nigde ne kaže da vi samo možete dođete i da tražite. Znači mora da postoji neka sumnja, neka osnova. Nije ovo nacistička Nemačka, razumete, da tražite papire bilo kome. Znači mora da postoji neka sumnja. Molim? Samo malo da završim. Moraju baš svi da pipaju moju ličnu kartu. Gospodine, zašto vi pipate? Šta vam radi s mojom ličnom kartu? Je to procedura da se deli redom, jeli? Da li imate neku dezinfekciju u stanici? Sve vrste dezinfekcije imamo. Možete da mi dezinfikišete ličnu kartu? Vi prvo ne znate da se izražavate, a pričate mi nešto. Dobro, evo, trudim se. Barem znam da ste vi dužni da mi pokažete svoju službenu legitimaciju. Dezinfikacija, dezinfikišete. Dezinficišete, to. A može, gospodine? Mislim da bi to bilo lepo. Smo gotovi, nismo? No, budite strpljivi, sačekajte.
Ste čuli za video dokaz, niste? Jeste? Sve zavisi koji. Video dokaz na YouTube-u kanal. Ne platim društvene mreže, ne zanimaju. Dobro, dobro. Pa to radim, tamo objavljujem snimke policije da vidim samo da li poštuju građanska prava, da li poštuju zakone i sve to. Naravno, uvijek poštujemo i uvijek ćemo poštovati. Gospodine, upravo niste htjeli da mi se predstavite kako treba. Ja vam ukazujem nekoga ko krši zakon, vas ne interesuje. Tražite mi ličnu kartu bez ikakvog povoda, kao da je nacistička Nemačka. Ovaj gospodin je izričito rekao da je zabranjeno snimanje. Znači, on je prekršio izdavanje nepravnog, protivpravnog naređenja je grubo kršenje pravila službe, zar ne? Ne. Nije? Znači, on sme da mi izda protivpravno naređenje i nije prekršio... Nisam čuo da se on vama ništa obratio, niti da vam ništa rekao. Ste mi rekli, gospodine, da je zabranjeno snimanje? Eto. Ja sam rekao da imate pravo da se žalite. Dobro, žalite se. Mogu li da pogledam vašu službenu legitimaciju, gospodine? Molim? Ne možete. Ne mogu? Ne. Odbijate da se predstavite? Rekao sam, jeste me pitali kako se zove? Da, Če vi mene kad pitate kako se ja zovem, ja mogu samo da vam kažem kako se zovem. Ne možeš kako ja... Po članu 66 Zakona o policiji, vi ste dužni da na moj zahtev, iako nosite uniformu, se predstavite sa vašom legitimacijom. Na koga da se žalim? Ne, odbijate. Ne odbijam, rekao sam kako se zove. Odbijate da mi pokažete vašu službenu legitimaciju. Zbog čega, gospodine? Ne odbijam. Pokažite je onda. Pa mogu da je vidim. Zašto nećete sa ponosom da je pokažete? Zašto je krijete? U čemu je fazon? Zašto je nosite uopšte? Ako vam je dovoljna čičak traka. Gospodine. Ja koliko vidim i ovdje ne poštujete zakone, gospodine. Zar nećete da pomenete kolegu? Ja vidim drugom, vidim nam se razlikuju. Zar niste vidjeli da je upravo odbio da mi se predstavi službenom legitimacijom? Niste vidjeli to? Bravo, kako radiš? On je dužan da to uradi, a odbija. Izdaje protivpravna naređenja i vi nećete da ga pomenete. Molim? Koliko da rekao sam da imate pravo da se žalite. Pa evo, žalim se vama. Da ste li vi kad kaznili kolegu? Uvek kad prekrši zakon. Evo, ovaj gospodin je upravo prekršio zakon, možete ga kazniti. To je posao za unutrašnju kontrolu, ne za nekog. Što zakon o policiji sme da se krši samo ako unutrašnja kontrola sazna, onda je problem, jel da? Kako se vi žalite? Unutrašnja kontrola ne radi ništa, zato ja i ovo radim. Spoljašnju kontrolu. Jasno. Da capam tamo. Aha. Vam je baš dosta. A vi baš nećete da poštujete zakon. Ja ga puštam. Jel sam uhapšen, smem da se krećem? Da se krećete smeta, ali onako kako... Molim? Pošto mi je dosadno ovdje pričajući s vama, da ja ću samo da pogledam da li su vam vozilo registrovano. Evo ovo vozilo. Zbog čega, gospodine? Po kojem to zakonu ja sad... 2 metra od mene. Po kojem zakonu? Pa hoću, evo udaljiću se što dalje od vas. Molim? Ne možete se vi šetati po krugu policijske stanice policije. Ne smijem da? Ne smijete se šetati po krugu policijske stanice policije. Izvinite, nisam vas ne smijem da... Po krugu policijske stanice policije ne smijete se šetati. Ne smijem da se šetam? U krugu policijske stanice policije? Po kom je to zakonu, gospodine? Po kom zakonu? Da. Ovo je javno mesto, gospodine. Vi opet izdajete neka protivpravna naređenja. Nije to protivpravno. Pa kažite mi onda po kom zakonu je to? Po kom zakonu je to? Ovo je javno zemljište, zar nije? Građanima je zabranjeno da ovdje dođu, ali to hoćete da mi kažete. Ne, niste vi. Hoćete da mi kažete da je zabranjeno građanima da budu ovdje, šta? Nije zabranjeno. Nego? Niko nije zabranjeno. Dobro.
Zabranili ste mi se šetam, šta? Idem malo samo da prošetamo. Molim? Sačekajte da mi... Ali je to naređenje? Ali ste vi to meni upravo nešto naredili? Vidim vas. Evo služena mi maši, ja ću do nje. Ali je to naređenje, gospodine, ili... Ne, upozorenje. Upozorenje, dobro. Molim? 272 zakona policije. Šta kaže taj zakon? Kad znate vi ostali, valjda znate i taj. Sad ću da ga izgooglam, ne znam taj. Šta ste rekli, 272, a? Ajde da vidimo šta je taj 272. Pa šta ste rekli? Pa valjda znate šta sam vam rekao. Vrlo ste neprofesionalni, gospodine. Vi se ovdje igrate sa mnom, a ja sam potpuno iskren s vama. Ja sam potpuno iskren s vama. Šta ste rekli, 272, što nećete ponoviti? Rekao sam vam jednom, ne mislim da treba da ponavljam koji Pa ja sam se isto ponavljao 1000 puta. I nije 272. Nego šta, recite mi? Pa tražili ste, nastavite samo da listate i naćete ono što vas zanima. Dobro. Molim? Dobro, kad vratit ćete mi je valjda, a? Petnaesti dva. Ovo je registrovan. Registrovan. Evo ga, 25.2.2020. Nije registrovan. Ova kola isto nisu registrovane, gospodine, to je već dvoje. Da se i ovaj ne vozi, jel da? Ne vozi se, dobro. 10.8. registrovan. Registrovan, 21. Pogledajte ovo. Policajac ima radar za detekciju radara, to je ilegalno. Uređaj za detekciju radara. Koja su to kola? Ovaj nema na registarsku nalepnicu. Ni ovaj nema registarsku nalepnicu, ni on se ne vozi. Ne vozi se, dobro. Ni ovaj nije registrovao, ne vozi se. Ne. Registrovan. Registrovan. U ovome je tablica, ne znam ni gdje je. 31.8. registrovan. Registrovan. 16.7. 2020. registrovan. 30.7.2019. Evo ga, još jedan nije registrovan.
Nije registrovan. Čekaj, vidimo da li mi je stigla lična karta. Nas smo 1, 2, 3, 4, 5. Mogu da dobijem moju ličnu kartu nazad? Naravno, samo malo čekaj. Još nije gotovo. A da li je realno? Ovako, ovoliko dugo traje svaka provjera? Ha? Vrlo neefikasno. Gospodine, mogu li dobiti moju ličnu kartu nazad? Samo sekund. Koliko? Sekund? Samo i pun. Molim? Ne čujemo se. Ne čujemo se ništa. Ništa, zovite mi kada će mi vratiti. Ovi nisu normalni ovdje. Registrovan. Registrovan. 16.7. registrovan. 30.7. registrovan je. 29.6. registrovan. 24.5. registrovan. Registrovan. Kao što vidimo, neko voli hlad, pa se parkira na zelenoj površini. Dvadeset 27.12. registrovanje. Ovo nema nalepnicu. Šta ćemo kad je policajac? Evo ga jedan Jugić. Jugić je registrovan. Sedmi 2020. registrovan. Ajmo gore da vidimo gdje je moja lična karta. Može neka dezinfekcija? Može. Imate sredstva unutra, može malo meni iza ruke ako nije problem. Vama ne može, niste bili kod nas. Izvolite lična karta, doviđenja, prijatno. Ste dezinficirali? Niste? Nosi rukavice? Pa da, on je pipao, on nije nosio rukavice. A hoće da vam dezinfikujem ličnu kartu? Da, to bi bilo lepo. Nikakav problem, samo malo sad. Hvala puno. To. Hvala najlepše. To je bilo divno od vas. Šta je sad bilo? A? Hvala. Dakle, ovi ovdje nisu normalni, druže. Skroz su poludeli. Sada ćemo da provjerimo malo. I ovdje, 28.5. registrovan. Pogledajte njega. Ima gomilu. 28.5.
6.5, 4.5. Treći prvi. Aha. Evo ga, ovo policijski auto, ima dve tablice. Ima BG i ova. Šta su ovo ovdje vozila, gospodine? Su ovo oduzeta ili policijska ili šta? Jesu. Ovo su oduzeta, a? Privremeno oduzeta vozila. A, dobro, dobro. Pošto vidim ima taksi, ima svašta, da. Da, to su privremeno oduzeta vozila. Dobro. Pa dobro ste isklonili ovdje. Na ovom Beogradu ih drže na trotoaru, to stvarno nije u redu. Da, tu imamo malo, naš je krug malo veći, pa imamo mjesto gdje je parkirano. Daću vam još jednu šansu da mi pokažete svoju legitimaciju. Molim vas, ne mogu da razgovaram sa vama, imam svoj deo posla. Važi, tužit ću još unutrašnje kontrole i ništa, samo da znate. 11. Devet je 6. Drugi 10. Dobro, ovo su registrovana. Kao što vidimo, tamo drže oduzeta vozila. Jeste dobili ličnu kartu? Dobio sam. Možete da napustite prostor. Sam slobodan da idem? Slobodan sam i da ostanem onda, zar ne? Slobodan sam i da ostanem onda, zar ne? Nisam slobodan da ostanem. Kako to? Ne mogu da ostanem. Znači, možete da napustite prostor. Dobro. Kako se vi zovete, gospodine? Ja se zovem Pečić. Pečić, važi. Tužit ću vas u unutrašnjoj kontroli. Hvala puno. Prijetno. Ovo neko prijetno. Hvala vama najlepše, gospodine. Bili ste vrlo neljubazni. Provjerimo ova kola samo. 28.5. registrovano su. Rekao sam, evo ide. Evo idem. Kao što ste vidjeli, u stvari kao što ste mi rekli, ovo je baš gadna stanica.